hanu me o hyeda no atwa ahwe oboa o kwa wanyale o so wonim se wo wura ho no mo a wonim bibi ene me kwaso wo Ghana say people don't have any idea bebre akoma Manuel to eslo Owusu mo to wo kasa because onim se wo de fe asem ato no bebre ho no mo ye loud ya wo mo ye gidigidi kasa wo so mo kasa o mu suro so mo be kasa hwe NPP former ministers bi government officials bi ye invite ni so onko EOCO a o ye so odu EOCO a odu ho no ma edu no so na wo twa ahwe no wo ne na no wo ne nsa no wo ye say ya bo eh deliberate o because onum say we ra EOCO no anhwe obedi be say 2 weeks ansa na opie gwen e ka se ye detain no afa detain ni wi a waba oh G8 boy G8 boy aba wani o ka se o kwa akosia EOCO boss anase EOCO team nu a na so o integrate ni wi a o mpie for after 48 hours no e be court wan hwe a na yakwa akotwa say ube condition 800 million Ghana cedis obe meet no 1 month atwam eti odu ho no ma no watwa ahwe ne yeso omo wo mo na no omo wo mo nsa no say omo kom the president egu wo manum na wa hye na no twa hura anya oboa won teda bibini Trump ya na ebinum kasa na mo se o ma US NDC NPP fu US ka ade ne entichi wo bia omo mekant rew o mekant rew so wakotwa ahwe wo EOCO wa hyeda akofie se wanya stroke ya yarefo wo EOCO no wabie na se nipa ne ba no otwa hwe na ne wo ne nsa na no twa hura wo be de no aditeni no eya no so ka se he ne lawyer for mfa ne nko uchu muche di o be kan se lawyer for mfa ne nko na no mo Kwaku Agyapong be kan ye e na me am not under any investigation me wan so kwa EOCO se nkwa hoba ukwa opie ti he se omuti na mabonten tete wono omu kan e na omu se ne yawie sika e na ada ne yawie sika no be mu prosecute ya omu sorry a omu di akoni abakọ dey under investigation omu investigate omu ekoba plea bargaining bebre pachew bebre na masof wono so pachew pepe metua wo die sika ne metua ma me hu interest metua bebre pachew bebre enna masofo no so enna motumfo no so chief imam fo so pacho it is that you know omo CCTV so enna wo beti awa Muhammad no na beti ayi NPP fo communicators si se de ne yehunu no ne enim se nka mo ba mo be chichie nyina enna hwa ne ya che no omo di atrantwe kobasa omo kotwa hweda Bahama na sa asofo no amuwo kurom ha no no a mo de mofo abode so de mo be die kase akese ni sika na mo pe enti akromfo na mo lidi o mo pacho no ye be start na mo asofo no abobom din asofo na amuwo kurom ha se yi a wo mo no tu wo man asofo no amuwo kurom ha mo de bible ato nchen adane mediators sole amu koba play bargaining the man crofo no your best start near bubomudin fortunately Church of Pentecost your chairman Apostle Eric Nyameche minti udi wom I don't know amen and praise the Lord me dey am doing semenya brand new Pentecost ni so wo dey minti udi wom because Church of Pentecost your chairman the minim se ulidi kromfo so dey kwa kopachew asofo na mo wo kromu ha se nu a mo de cars akese na mo die sika akese na mo die bribe die di manimu kan enti mu na akromfo a wo Ghana ha mo lidi wo mo play bargaining pachew no your best start ni ya bubomudin Razi ya best start na ya bubomudin e wo Ghana ha say because ye ntimi ntina ha na do stand down kwa Bible na won preach against boneye na omo destroy wo man no won sorry emfa ayimo minim emmo tai enhihye wo ho enko presidency enko mpanimfo ho say sika no mumani ntua nya hwe wo yo hina diwulemu ya best start ni abubomudin krom ha no mahemfo ya best start
ni abubo mu din because ade na amodi wo man ne ye ni nje ho adan menya Ghana ni bio ade na amodi wo man ne ye no ye ni enje ho enti the last time President Mahamadu released State of the Nation's address was EOCO estimate generating 600 million Ghana cedis asset almost freeze over 1 billion. No, that 600 million Ghana cedis no. And here for and here for. And here Duma and the course. There negotiations in the course. And yeah, one would generated that 600 million Ghana cedis. And no US court, a district court, no promise. And no US court, a ruling biaba. Na sa court ruling no. And no na Ghana attorney general, Boakye ma besi wanim na me ko. Sa na me ye no. And no sa mera no former Maslock boss. Yesi ye nyina so ne emfa ne mra Ghana no. Sa mra kro no, mo fa ne picture anto so. Ne wo ofepa, said na tamakru. Obeba. Odru Ghana airport at terminal 3 a onkoda ne vie. Odru ya ansawam surudu ni ade ne ko. Ye detain ni kakra bi ewe bi a se police headquarters cells ana se ba bia ne en ho fefe ba mi we. Ko oye convict. Oji fum odwane ye. Said in that former Maslock, causing financial loss to the state, money laundering, conspiracy, or new for Kambo, minor less than 4 million Ghana cedis, around 3.6 something million Ghana. Way, ya daily no. The court process air question, and will jane ye, Eddie Free Ghana, or Jane, or Jifum, and many pakra, or Kwajina Mumani bill no Kwanipan Kranyasem. I say obi standard trial na say em say less bold na on em so okogina one mu when this for penny for na bia o di fu dwane ya okọ no ye di na sem na absentia enra US court district court baako am a ruling say said na tamakru yemfa ne mra Ghana yemfa mami we emra Ghana na the jail term no omra metwa so 10 years o se na omra no omra metwa so ye ba ne aba be di na sem enti the Nevada court ruled that sufficient evidence exists to support the extradition, citing charges including stealing, conspiracy, causing financial loss to the state, money laundering. Enti maame no oba na me kan ade no baabi ana eye me de pa ye baabi a wo mu gina ya extradition o me de extradite maame no e de na ba samra no sanfa ho no enu na Ghana ban e be gina so e de Ken Ofori Atta ba Ghana hwe Ken Ofori Atta bra wo US one baabi ana oda no detention no ice for no na oda no Ken Ofori Atta wonya na so be Ghana o per report ekuta baabi amre ne ko hye no o se mo treatu e do fa kwan bia so se wankasa be bie wano akasem me ko mi kurom enti anado hye ho no mo a se ho no mo na woda no Ken Ofori Atta obi anu se se wo yare fo yare waye kidney transplant o yare cancer kidney yade bebre wono so anado per report no woda ho no mo a na o ma hyeda se ayi air condition na wa hwe se bro ne ye mia na awadew baabi a woda no ye miem se esia ya hyeda miem se awon no na wo awo akwa Ken Ofori Atta mu a ye de amani bill $65,000 for Ghana 65 hwe akwa no trauma wonam wa America ho no mo no enkofo fi se oni ayi no okaka na abusuafo ho enye simple se de mu hunu no eye de na Ken Ofori Atta na America ofi UK ko America ne nkrata ekuta no aban ni twamu e revoking ne nkrata ye ekuta eye true process special prosecutor attorney general eye agencies state agencies or mining agencies any US agencies na collaborate and na akabo mu ye adwuma per report o mo de ma US agencies no eno na wo mu gina so an nkrata ekuta no o mo sign nkrata no because awo wo manim onko bo akro no onko di obi awu onye obi abone uchi na enye yiye wodo saka Ken Ofori Atta enko ba bia because America ho no nam ho no illegal o won nkrata okuta papers
ya ebon ho ban wo ye businessman or investment na dwapade wa America ho enti untimi nsole preko penka say obi ono ye former finance minister de ma o man Ghana wa bobra o wa dwapade e wa America ha say no me sole preko pa ache no enti ade e wasa wo Ghana ha no mu a wo wutim a wasa wo dwene ho ne say de Ken Ofori Atta ekomu bia no eye NDC aban e de ma Ken Ofori Atta ekọ that ordeal nim trauma that frustration stress no eye government way initiative eye government way effort enti na Ken Ofori Atta ebre wa America oni obi aka wa America onkobo obi akoro no onkobo obi apo wonkoji obi adwapade ne nkrata ya revoking ne nkrata ya wonam omanimu alien chese wonam omanimu to say alien illegal ni nyina no eye through this government effort initiative say I was a former finance minister waba because unim Ken Ofori Atta almost at a point no from 2023 2024 to early 2025 no afi na asset ne dwapade nya no transfer or chiefly system nim na wo share report na Ken Ofori Atta any intention say Ghana ha no obomode agi fum adwane koe no wo be sa aba Ghana ha wanya na dwene say wo kọ no waba aba be face prosecution wo Ghana ha ento decide say na dwapade nyina na asset nyina no ono say na dwapade de wo ye wo ha no ne de hin wo twe wo transfer wo de fa ha wo sebi wo ye ni say on free UK wura mu America no wo nkonko stay wo America o pe country wo be kwa sa treaty no that apamuni ni ho mo a obomodi agi fum no odwane ko chef Vietnam a obetumi akwa twira ma Vietnam government say ye here former finance minister e wo ni that apam no that extradition process bien ho no mewo e na sa land no a wo mo twi sika kwa guye land kwani say oh ya na me refi land me ba nyina wo mitirim o mo twi GMP sika kogu ye atwi wo madwapade kogu ye se Ken Ofori Atta gi fum ewura ho no mu a extradition process bi ani ba bia when I call report the amano enti ade Ghana ni wasa woti ase ne se Dr. Dominic Ayeni me bo wachi kakra na maka kakra ma wo eye through their effort and deliberate so mama special prosecutor na lead spearhead Ken Ofori Atta bibia because Ken Ofori Atta lawyers fo agya so say eye political persecution and a person prosecute no. So Ghana attorney general na say Ghana no ejina say eye dey e na obi a wan kasa wo fa na appointed no. So me special prosecutor na chase you out. Enye John Mahama, enye Dr. Dominic Ayeni, enye ono na eye. Na emom no obi a wan kasa na mo appointed no. Lawyer Kisi Ejaben. So that political persecution dey ya clear eye dey e dey free ho. Enti emra no a said na tamakro ye gina so de extradite no samara kro no a e na Ken Ofori Atta de beba Ghana eno an ye begina so say immigration issues legal battle na war fight extradition the last time me redeem the bail a condition e na ba out no extradition no enim because Ghana abai no decide say offer extradition nka ho say no so or battle or kuntokwa na ni abre or fight for say kwa de send the ban ne lawyer and a file demand. Said a very obedient citizen. What about my chrono? I destroy a man community a muni pay. And you are Musicadi Akoto America, a citizenship, our America. A person America buy. Now America be Ghana buy ye biano. We can offer you tentino. And you move first as a Mugu Ghana has. Come as a Mugu Ghana Hanomono. Mobako. Because any part 1,000 ya do mobako. Ken Ofori Atta ba akopani nya no a NDC government edemu ebe sacrifice mu nyina Ken Ofori Atta aba because mo na ya demo kọ no mo na Trump ehu ni say ye collaboration no ye de ekoso se wo se nkrofo ye scammers wo Ghana ha ye strategy wo mo ye fo mo mra ye pia mo do mo kọ na ye hia ye de na amfa ne ma eti I started from na NDC government any abresa at all cost e was said na tamakro ba Ghana ha so almost started here now you bet me a prosecute I can offer it in his absential because said but idea was so said na tamakro ne trial started no Ghana ha or court e ko gina court
ma yɛ ne charges nyina abɔ no okɔkɔ to aso kɔkɔ to aso kɔkɔ to aso ɔso wɔ yare ɔkɔsa ne ho yade aba no odi fu enti de na nkɔfɔ keka no na sɛ yi said na tamaklo no woni Ghana ha but the prosecution so ya jeli no enti Ken Ofori Atta ni hanom a se Ken Ofori Atta according to special prosecutors no wa charge no wa charge Ken Ofori Atta awake me boa ya charge Ken Ofori Atta but Ken Ofori Atta beba because said na tamaklo no NDC government age na no so e Ken Ofori Atta aba Ken Ofori Atta lawyer Washington DC wo former attorney general sa lawyer no ya Ken Ofori Atta ko Owusu no a wode no ono na oye all leading legal team and I say legal issues ono na air fight the amano ni di the same sa lawyer no hwe onim se eye Ghana ban na di ka ko hu sa lawyer no so represent ye e wada Ken Ofori Atta legal issues legal battle issues mo Ken Ofori Atta hu ya pe ni sika dɔɔso pa eno okosi akire ko tuaye enti that time no kra no before Ken Ofori Atta be kwa hu sa former US attorney general no na em say information kwa Ghana ban ne che say sa former US attorney general a share information o ma share information kra o ma di kaye di nkita ho ye person represent ye e wo ye former finance minister the charges nie or your suspect wadwane no aba betena ha the charges nie enti a person represent ye because as a former US attorney general there ye Owusu abetimi aboa ye Ken Ofori Atta wo ye criminal enti se ade akina me hwɛ se NPP communicators no muti TV so eti radio so e defend Ken Ofori Atta obi a wa destroy wo party obi a wa destroy wo man ama ne hwɛ de NPP aye because of Captain Smart be say 20,000 there 20,000 be nipa wokurum ha 100,000 50,000 20,000 ye be nipa wokurum ha nipa de sani sorry eti TV ni radio so timu sa de ya wo defend nipa na wo defend no wonu ahunu se wo ye criminal nipa na ade a che na ni abre no ho na wo defend no wonu ahunu se sa nipa we say wo ye kromfo nipa na agi ne hu di se me ye kromfo me a thief, me a cromfo, me a criminal. But 10,000, 20,000, 100,000 and cromfo didn't know. Na o defend it, but any pana o defending on so didn't who di Ken Ofori Atta name say, well, you're criminal, why you a minor bonny? One didn't who di tomb. Said there be many Ghana and didn't ye. Now, there are a hard journey, a year you cross on the say. Sikana wa fumu ye awia ye nyina no kra no wa invest wa ha wa fa nya bibia wa ha o de ko other countries foforo so en wa koye investment e ho no mo na ye enti mu aya na mo sori a na president Mahama e de ho ahwan da mines o de ama Ibrahim Mahama no wote da Ken Ofori Atta ene na busuafo aka abomu so ma top private jet e de ma wo mine e de ye emergency we di ama Ghana da. And as a Ken Ofori Atta enterprise life now, or back Ghana's finance minister, or what Ghana's finance minister, or some new Musumi Akatua, enterprise SIC near Juma at the Ken Ofori Atta. Because contract BSIC Benya Biano, near diverted the court Ken Ofori Atta's enterprise life. SIC near one near Juma at the enterprise life. O mani Kwaku loan instead see be use SIC amana insure no come back to say and Dr. Kwabena Agyapong so ye bi Ken Ofori Atta enterprise life and na efa and na insure loan na Kwaku no what the percentage na fa ne bank na what ne de onu anim so ye criminal won so sori anopa na okotene TV ni radio so na Kwaku defend no aka kire Ghana ni say so obi the policies bana so ye mistakes a emre bia ni hono ma e was the prosecute no e di say Ken Ofori Atta nim say onye Ghana bone National Cathedral asase ne da ho machines so otu amana eno na costo wo man no sa
this sum of amount omra mebu hu akonta adenti no wodwane na anu EOCO NDC former government appointees yeso omdu hu anoma o sheda no atwa ahwe oboa o kwa wanyale o so wonim se wo wura honom a wonim bibi ene me akoso wo Ghana say people don't have any idea bebre akoma manu ato eslo Owusu mo to om kasa because onim se wo de fe asemato no bebre ho anom ye loud ya wo mo ye gidigidi kasa o de so om kasa omu suro so omu be kasa hwe NPP former ministers bi government officials bi ye invite ni so onko EOCO a oyeso odu EOCO a odu ho no ma edu no so na watwa ahwe no wo ne na no wo ne nsa no wo yese ya hwe eye deliberate o because onum say we ra EOCO no anhwe obedi be say 2 weeks ansa na opie gwen e ka se ye detain no afa detain ni wi a waba oh G8 boy G8 boy aba wani o ka se o kwa akosia EOCO boss anase EOCO team nu a na so o integrate ni wi a ompie for after 48 hours no e be court wan hwe a na yakwa akotwa say ube condition 800 million Ghana cedis obe meet no 1 month atwam etu odu ho no ma no watwa ahwe ne yeso wo wo mo na no wo mo nsa no say omo ko mo the president egu wo manum na wa hye da na no twa hura anya oboa won teda bibini Trump ya na ebinum kasa na mo se o ma US NDC NPP fu US ka ade ne enchichi wo bia omo meka ntrew o meka ntrew so wakotwa ahwe wo EOCO wa hyeda akogye se wanya stroke ya yarefo wo EOCO no wabie na se nipa ne ba no otwahwe na wo ne nsa na no twa hura wo be de no aditeni no eya no so ka se ne lawyer for mfa ne nko uchu muche dio be kan say lawyer for mfa ne nko na no Kwaku Agyarko be kan ye e na I'm not under any investigation me wan so kwa EOCO so say nkọ hoba ukwa opie nti we se omuti na mabonten tete wono omu ka e na omu se ne yawie sika e na ada ne yawie sika no be mu prosecute ya omu sorry a omu di akoni abakọ dey under investigation omu investigate omu ekoba plea bargaining bebre pacho bebre na masofo wono so pacho pepe metua wo die sika ne metua ma me interest metua bebre pacho bebre enna masofo no so enna motumfo no so TV mamfo so pacho it is that you know omo CCTV so enna wo beti awa Muhammad no na beti ayi NPP fo communicators si se de ne yehunu no ne enim se nka mo ba mo bechichi nyina enna hwa ne ya che no omo di atrantwe kobasa omo kotwa hweda mahama na sa asofo no amuwo kurom ha no no a mo de mo fo abode so de mo die kase akese ni sika na mo pe enti akromfo na mo lidi o mo pacho no ye be start na mo asofo no abobom din asofo na amuwo kurom ha se yi a wo mo lutu wo man asofo na amuwo kurom ha mo de bible ato nchen adane mediators Solia mo koba play bargaining de man crofo no ye best start near bubomudin fortunately Church of Pentecost ye chairman Apostle Eric Nyameche minti udi wom I don't know amen and praise the Lord me dey am doing semenya brand new Pentecost ni so what the minti udi wom because Church of Pentecost ye chairman the minim se ulidi kromfo so de kwa kopacho asofo na mo wokromu ha se nu a mo de cars akese na modie sika akese na modie bribe die di manimu kan enti mu na akromfo a wo Ghana ha mo lidi wo mo play bargaining pacho no ye best start ne ya bubomudin Razi ya best start na ya bubomudin e wo Ghana ha say because ye ntimi ntina ha na do stand down kwa Bible na won preach against boneye na omo destroy wo man no on sorry emfa ayi mo minim
and what tie and she saw and call presidency and call and penny for her say she can a woman in Trianya. What you are in a do your best start near Bomudin, Pomuhan Mahemfo, your best start near Bomudin because I dare not want you are money and your ninja home. Adai, Minagana need you. I dare not want you are money, Yano, Yanni and Jehu. The last time President Mahamadu released State of the Nation's address was EOCO generated 600 million Ghana cedis. Assets almost freeze over 1 billion. No, that's 600 million Ghana cedis. No, and here for and here for a dear Duma and a course, dear negotiations in the course. And yeah, one generated that 600 million Ghana cedis. And that's it has nothing to do with oral reports. It's the oral report. No, yes, submitted. Yeah, you see, bet me and Jessica over best a day $1 billion. You bet me, Diabo man who brano. Dr. Dominic Kayeni, send one generating. Believe again, you know, send when you dear free war. Say, I said to do say, and a more freezy, woman and woman country. Ye. And someone at Dawson. It's a shame. It's a shame. It's a shame. A bokagu. I can't say the end to me bon good da. A bokagu. No, end to me bokagu. It's a shame. I can't yet. Yen to me bokagu. Sasa for one more ho. Na nana ma him for ho. Chief man more ho. And to Ghana for bokagu. Yen bokagu da. Ken Ofori Atta at all cost to be back. It's a shame. Ken Ofori Atta any paboni ni achire say. Say for your play bagani. Kwa ha wo de ye de ne kwa de ba play bagani na sika kwa yen gibi no. Na dapa de nyina wa transfer free krom ha ko. He! Akwa de ye wiki do. Wo de kwa ha kwa nka sika no ki yen gibi no. Wa transfer ni nyina wa transfer na asset nyina de ko. Na sika no wa wa transfer me ha e me ye play bagani no ma na nya bi da. Enti Ghana ye lawyer ye kokko hu no wo say wo ye former attorney enti wo de ye betimi no wa ye adwuma no e ye ni ba aka say Ghana ba ni ba no so na attorney di na mani ba so na Ken Ofori Atta si akire zika mu odu Adai. ba to be ba send na tamakuru e be ba Ken Ofori Atta be ba extradition Ken Ofori Atta be ba causing financial loss to the state conspiracy say mu kan bo mu SML Ghana revenue GR for sika. Sika bebrebe. Ya wo divert ye. Me see ye be jibi. Obeboka. Said the Ghana ban Attorney General Special Prosecutor mo start process ya. Won krata ekuta o ya send krata. He say we ye alien. E wo USA. When ya bill but otu o man mu illegal. This month 27th Oko court. Told her. And we immigration and fire extradition ho. Oba na ya lawyer. Oba na dika oba fale ama open nationality. Open say we American na Latin America. Adenti na wo ma bra. Me say said na tamakula ba. Ono so be ba. Because NDC by President Mahamadu Bawumia used to say in Tamakulu. No other force or they fishing out or the neighbor. Mahama. And they say NPP for any Casabiaka. I didn't know master of the NDC. I don't know more fanima. So almost starting Ken Ofori Atta quarter in the sun almost starting you. I didn't know former master of Mamma de Mofanima. Mona Mujelino. Momun some more Jane. NDC by a DC. Process no my the neighbor. Some woman in some in the bank among Fanima. When I'm jelly, when I'm prosecuting. And you know when you have some of the neighbor bar and Casa process now NDC by our Monamusona. And much more faster than they buy. But send ye be ya or being to me one quarter as me expert, be a civil society organization, be a wine communicator, and then you move fast a year coffee bentam, and one very kind said that I didn't a moody car faster than a Tamakulema. They say, Waba or bedem Rakadesh. Oh, banwa babe dem enti sene ye ya Ken Ofori Atta ye alien e wo USA woni nkrata odena mo mani mu tisasebe mambofo akromfo no sa pepepe e na sa emra kro no aso no e de ebegina de ne beba obeba na makasa President Mahamadu when me afa Ken Ofori Atta ama na wu ye nyina be ye waste Rakadesh ye wu ye nyina ebe ko waste
enti Ken Ofori Atta beba te share ya boka gu uchu muche ade achia wo be hu ni say hwe na no me ndru ba bi na empanifo bi ka say enkofo yi a muti ayisu amani abiri mu hu ya mo ayire mu hu amo kan enipa na omo de asofo no mo pache wo gwen omo pache wo enti nipa no a ono agi ne hu di se me ye mambofo me ye kromfo me wia wo man ni sika no akwakosi ayi ye friend say sofo kese bi so na wo pache wo no akwakosi ho ene ye to papa please omo kwa play bargain no a wokọ pacho no asafa kasa mo die make tue sika na sanso atue interest gwen but ade achi a na se wo tie NPP former government appointee bi ana NPP no wo kasa wo bi sa wo se na nya ko awei ena enso na wo pacho wi say ni payin so na mo pacho enu na ment ya say na meju ho o pa play bargain o pesa sa amra no e favor no e cover no onu agini wudi se wa ye kromfo onu anipa no agini wudi se wa ye kromfo because wonya kromfo a sika yakode bosiase de be ya de sika ya twade aba wo agency un divert sika no koto account ya shada go bibidi ya ye budget ya bo bibidi ye twesika se de kwakoya ade wonya kromfo a ade no de be ye hwe na no yi a roads and highways kwame abuja governors forest state did a report by so sourcing I will say ke anhye da anya issue bia even though when they were in opposition President Mahamadu Bawumia manifesto launch okasa about so sourcing will be the thing in the past omo meye so sourcing bia obi a metenda yen hwe obi a document wo contractor ko wo a wo se fata no na ye ya award contract the amount but forest state the report about so sourcing anya issue bia because the Ghana ni ehwehwe ne se sika na ye de ama won fa ye aduma say ye so sourcing po na se kwan ni wu yi hospital no wu si a ye no ni problem at the end of the day contract e be award the ama obi but said deliberate mo betna se na mo create na mo lutu na mo share ye koto ade we ade ye se kwakoto we ni ye twa sika ebe wi e sika ye twa ye no ade na wa anto ade na wa antua ade na ye hunu hwe ye koyi kwan we ni ye twa sika so sourcing ni ye kukuru sika de ama contractor so akwa ye dam na 12 million sika $12 million contractor ye tue bia ma no na wadi fumpa lugu dam na wadwane na ye huru ni yakọ na ye huru ni eba na ya de ni ye prosecute ni pa no enipa na pache wo enipa na stand trial na ye prosecute no onam TV mamfo so onam asofo no so na wo pachew na ade achi a enkrofo so se wonye ebone wonu ankasa so di ne hudi se woye kromfo wonu ankasa edi ne hudi se oye kromfo enu na ment ya say na meju ho I don't take madness na wo mo ejeli wo mo former President Rollins the ministers ejeli wo mo no NPP ministers sin wo mo NPP ministers wo mo sin wo mo wo mo sin wo mo any lawyer Ken Ofori Atta use no USA Ken Ofori Atta be bagana that immigration legal issues ni we are say ice for the beba so am mfa ne ma say omo ye obenya ayi wo USA extradition ye ni US wo data pam no obeba uchu muche obeba me say obeba woni yaka eze was so President Mahamadu wo woni yaka Ken Ofori Atta de ye ka obeba woni yaka untimi wia wo Mexico lutu o man esika na wo fa koye investment wo nkrofo man so bia anwuma wo Ghana ha na nkrofo nya bia ye kra nkenya ya enka ha adwen Kennedy Agyapong no munam ho no mi ono ko fa sika nya ya because ono wo ye investment wo bia anwuma nkrofo ye bi ento onu se kra no se ebia o study try akwara se nkrofo gi fum no mu di na chi a ye betimi akasa ne workers enye ya ba wo de wo watimi abo man kro no awia wo man asese sika dwapade ene ti America
Any year to Manson. Wait. The shame. A boka. Boka. Na enkrofo Ken Ofori Atta ma obeba. Obeba. Ken Ofori Atta beba. Wa bre detention wa bre wa femu enkasa. O demu a wo ye ma special treatment bi ase o medical doctors o medical ayifo o doctors e ba behwe wo. Only that special treatment bi ase or your former finance minister or your yarefo enti Ken Ofori Atta no or yare wa ye kidney transplant or the duro so no de obe no enti ye ba behwe e bi du ho wa bre awa akonimu wo wu enti no mama ni bill Bibini au au Bibini enti na ya ma ni bill obeba Ghana ha sei na obebu ni dwumadi hu akonta be account for your stewardship so ya assembly why ye juma as finance minister brother be mu hu akonta never kire ye ya say causing financial loss to the state brother be kire mu a o si medwane. Thanks for watching. Like and share the video. You can also drop your comment. Please don't forget to subscribe. Click on the bell to turn on the notification.